Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aginom tayo, kiday. Arbis lang sa ita. Pare, ada sumangbay abagyaw, iso nga agawid kayon. Adaya, mate. Agar arbis to pa yun. Ay, kahit sumarting tulad ta, pare. Nasaysayat no agawid kayon. Ayun, Kapitan, ibusan gila tayo ito yung napating arak. Pare ba dong, agawid kan tumutain, ta napiksa ti umay abagyaw. Aha! Na, Patsin niya. Aginom tayo lahat na kaday. Awan ti bagyaw. Shot, kiday. Apay maray, anya ter aramiden da Kapitan kenkwaraw. Agbalay-balay da. Tapno palagi pandada giti tattao, maipapan iti sumangbay abagyaw. Ay, kunak man no aglis-lista dan iti maikan iti ayuda. Si Kaki Dimot, day tamat la ayuda ti pagalistuwa maun. Ay, sana mabalin alisan da kami manaun. Nasken ama ilista kamain. Naa, kano pa'y analisyan ka maipapan iti ayuda? Ay agawid akon maray. Ang mga nuawan makita da atao ijay balay may. Kat saan kami ama ilistakin ni Badungkaw. Kunak man, numapan mo birukan ni Badung Mau. Ay, Kapitan! Aw, Adaak dito'y balay may. ninanatuyang angkay. Ay ayaban na ka. ay, papanta ijay ta, palagi panta maipapan iti sumangbay abagyaw. Unang kail. Kapitan! Eh, Nasaya at talimabas kayo dito'y balay may, Kapitan. Talaga apadpadaan ang kayo kahit. ala, kwarog. Rugya mo na palagi pa ni Marituyang. Iso nga imay kamay. Gaputan. Ay, wan, kwaraw! Gamukon tarami din yaw. Ilistam nga rudan at tinagan mi kin ni Tatam Abadong. Ha? Anya nga ilista adakda ka matamay. Kwa maray. Ay na, ilista yun jay nagan mi kin ni Badungkaw. Number 1 ni Badungkaw. Number 2 akmal. Ay, saan kami nga umay agilis tama? Ay na! Agri-react no saan amay lista tinagan mi kin ni Badungkaw. Agprotesta ako naktumag. Ay, makaungot ako. Binbinatak lang tinabat-bati apasinsyakan ka, nay. Ay, agdengag ka. Ay, sa anak nga agdengag, no saan nyo nga ilista tinagan may. Awan pulos ti denggag. Kasano tayo tuyang ang kail? Saan natamat ka no akay at adenggan ni nanatuyang? Ay. Katnay, makaungat pa yan. Inanawan me, asumanaon ni Marituyang. Nay, apay ngay may. Ilista me kano tinaganda ka ni Badaw. Anya nga ilista. Katmapan kayo pa laang mat agpalagay. Iso kumatibaga ni Kwarog ngam saan asumardeng nga agsaaw. Ay, amangan no ti amuna. Agilis-lista kayon iti maigkan iti ayuda. At palagip kami laeng. Ayuda nga men ti pagalistuan ni Marituyang. Apay, tapanan ni Kwarog. Apay aya. Kadwa, kamapan mangilan sa iti atap ti balay. Tapno saan ama itayab ti angin. Kat, adan samot papanan na. Anin nay, dayjayon oh. Ay, Kwarog! Nay. Asus, ay awanan. Linibasan nakmanan. Kitain nyo ni Kwaro ka. Aday jay atap, iti balay ng kala. Ay, way. Ngagbaysaw, tatama daw. Kwarog! Umay ka, taginom tayo. Nangag na ka nga tataba daw. Timalyaw, mate. Nanggag na siguro Sa tayo kiday. Sa tayo. Ulbod na ta, kumparik. Ayan na nga, si pagbaga na apagyaw. Wamot ngagbaysaw, tataba daw. Kaya na lang mga pabida. Kapitan pa'y mga rag. Namimpinsan nga ulbod. Kompleto kayo kadin iti kasapulan yaw para iti bagyaw, maray. Ado ti lakok, no anya man ti kasapulan yaw. Umayak gumatang iti asin, Mare. Dayta tinalipatak idinapanak nakipalingkay. Ay, adalakok nga asin, maray. Oray man sa nga kaban ti gatagam. Ay, kukumaray. Na. Adaman la damag kada kayaw. Anya dayta, Mare. Nailista ka din tinagan nyo ijay maikan iti ayuda. Ay na, Mare. Awan pa'y dayta ayuda. Kung nangarod kan ka, Marituyang, ada Kapitan, palpalagi pandapay laeng dagiti kabaranggayan. Para iti basungad abagyaw. Agpaiso dayta. Ay, Marituyang,
nakasagana kayo ka din kan ni Badong mo? Jay ayuda ti pagsasaritaan saan aday ta panagsagasagana aday ta. Na, kat no adda sumangbay anapig sa abagyo. Nasken ti panagsagana marituyang. Ay, iso nga rod nga imayak gimatang iti asin dito'y tersena, marikwanang. Ayawan may gatang ko iti asin. Ayuda ti kayak kaw. Na, Nabiru ka mo ni Badong mo marituyang. Aywan gayam. Sa dino nga iti ayan na. na, di mo pa'y gayam ammo no sa dino ti ayan na. Ala, ingka biru ka na ni Badong mo tapumanaw kan dito tirsinak. Angkail, nalpas kon ti paparamit mo. Mabali na ka din na rumar. Sasawam arumwar ket umayan ti bagyo. Gininit, mate. Apay nga ganat ka arumwar. At dangarod mga iayab kanya. Ay, saan ka arumwar? Anya mo to nangkail. Apay ngay ni Antay, pinalubusan mo tarimwar. Mapan nga ron gumatang itiasin. Ang nagbayagan. Ay, nakiistorya man siguro kadagiti ko kumari na. Ay, nagrigat lakit din ay amabagbagaan ni Marituyang Maray. Kinunampay. Ay, ipapilit na ti kayat na. No ibagam nga agsagana, gumura. Jay nga rod ayuda ti kayat na. May samot ni Kabadong. Imbis ko mga agawid mo tan. No sa dino mo't aya tinapnapanan na. Ay, aldaw gaya man Maray. Agawid akon. Tanay, amangan no umayon ti bagyaw. Sige, Maray. Enteng, anya ti inaramid mo kan ni Kwarog. At damat ti Jay Sulay. Bayam dita. Nasaysaya atan ngim ti rumwar nga adda bagyaw. Ay, sos. Kat no delikado at talaga ti rumwar ita apanawan. Isu nga rod ako nak. Saan arumrumwar? Sapay ipilit na. Nay. Ay, daytan samot tan ti bagyaw. Ay. Ay, makapadanag. Ay, nagpigsa ti angin. Sus, isunsan. Ay. Kwarog, kayat mo pa'y latirumwar. Saan nga nangkail? Ah. Tuyak langan balay. Ningay pari badong, nabirukan nga tan ni Marituyang. Kunak man nung nagawid mo tanday di akong parek. Binagaan mimot nga agawidan kadagiti kakadwa na nga agsasyot. Ay, sigurado kayo kaday, asaan ang maitayap ti angin dya at Enteng. Nailan samot la iti husto day di, Kwarog. Katuan mo tangkail. Ay, dyan ngay gayam kusina. Medyo malaklakab ti dideng. Kwarog, nailan sam ti malaklakab adideng. Unang kail. Na, aguray ka man Enteng. Makadlawak Ay, di kagdanag. Nasimpamin ka ni Kwarog na ito'y balay. Naisimpayo ko nam. Karaman ka, anang isimpa. Unman. Uray damagam ka ni Kwarog. Ay, Kwarog, tinulungan nakakadimot lang ni Uncle Mau. Santo pa'y. Siyak lang ti nangisimpa. Na. Iso lang ti parabaon. Oh, nangag mo, Enteng? Da inaramid ko ata siyak nga roti para baon. Para ibaon gayam ti inaramid mo, Oh, yan nantay ako. Ay, apay man ang tiaklaw. Ibaon ka mat ita. Ha? Ing kaituloy, jay lutlutwat. Ay, ni Kwarog na. Siyak manayin. Ay, sikan, Enteng. Na. Tanaglaing kamot nga agibaon. Ay, puyotam, tisong road. Pagsangitan nakmanan adi na oras. Sabi na ti angin. Nay, apa nga, ita pumipigsa mo ti angin na. Gawin to yun. Ya, mayaskaw na kiti sa kakang. Mayangin tayo tayo. Sos. Pumipigsa pa yung titudo na. Ay, delikadon san. Tugtong sa dyan ko na ni Kapitan. Hindi ko na naya. Nasumagbay ang nabig sa bagyaw. Hindi na niya. Kunat man ng mga raparapag lang. Sa angin. May angin na kaw! Ay, mayat gayam at talaga, numasaganaan ti isasangbay ti bagyaw. Maksayan ti panagdandanag. Ay, uuna. Makapangan tayo pa'y nasaya. Ay, wan, adda gayam malagip ko. Anya manan. Sinulatab, di abot-abot nga atap.
Apay, anda nga ron makita mga agtudtud. Awan, matki iday. Sinulatak di agtad-tad nga ata, pantay. Na, si kalaang manan, Imbaunak ni Uncle Kao. Mahitap. Impaon ko ni Kwarog. si kalaang manan tinangibaon. Ang rumbang ko maasika tinangaramid. Ay na. Apay kumagay kita anda nga ron ni Kwarog ang maibaon. Gapo itiday tanga aramid mo, Enteng. Ibaon ka man itan. Unay kan. Baon ka abaon. Ha, sika ti aginaw. Rumbang lang dayta. Tanaglaing mat nga gibaong ni Uncle. Ay, wan, Kwarog. Ay, kwa. Saan kan nga agreklamo, Enteng? Innawam amin. Pati kaldero kas kada inusar mo ang nagluto. Nagrigat ti kastoy. Anya nga ti aramid ni Kwarog. Agpalpa ka, Uncle. Naa. Agtanawak di tatawa. Kabayatan nga agpalpalpaak. Ay, wan, Kwarog. Ay, obserbaran ta ti aglawlaw. Kabayatan ti kaadda ti bagyo. Antay, mangrugin nga aglayaws. Ay, wan nga rod. Ay, sos, dumakkelan ti danom di ta kalsada. Napigsa pa iti angay. Ay, sos, maitayap amin ang abulbulong. Ha? Ay, sansamot abulong ti maitay-taya bantay. Ay, bilit samad. Awan mo't payak na, Antay. Ha? Ay, kita man ay bag, Kwarog. Ha? Minsamot tatabadong data maitay-tayab. Ha? Ni pari badong? Ay, saus. Ay, anya di ipapukaw na. Agpaparayat, Antay. Ay, saus. Ay, Enteng! Ni kumparim abadong. Umay ka ditoy. Darasam! Ay, Kapitan! Tulungan niyo mo tanan ni Badungkaw. Sungarod nga imay kami kini Kwarog tatulungan mi. Maitay-tayab lang itay akit kitaan mi kini, Antay. Ang awan mo't tay. Nakaitayapan na nga ta. Naisabit di tapunti kayaw, Kapitan. Ha? Nubabalin nga ulyan niyaw. Sige mo tana. Ay, Kwarog, sikatin na laing nga umuli. Sakman ang tibaon mo, Uncle. Di mo ipagbaga kani ati ba? Hala, ulyamon. Impaglakit din amaray ta naalibtak da kapitan ken Kwarog anang isalakan ken ni Kabadong. Wen nga rod Agasem man, na itayab ni pari badong. Ay, wan nga rod Ay, talagamot analaka ama itay-tayab day je ataaw. Ay, kung lapit nga main. Ay, wen nga rod maray. Ang ammo damot siguro na ano kasta nga da sumangbay abagyaw, nasken ti panagsagana. Ay, laklaka ayati maitayab. Sakit maisabit iti kayaw. Ay, Kukumaray! na. Umay kumandamagan no agilis-listada ka din itinagan dagiti makaawat iti ayuda. Wan marituyang nalpasan. Kat, adan samot na ganyo kan ni badong mo, mare. Ay, nasaya at nukas tamaray tanay. Permay anaapiktarang kami iti bagyaw. Kitain nyo man jay balay may, dandan ni natumba. Ay, Ay, marituyang, no tinalyan nyo kuma, di saan kuma anaan ano, no nagsagana kayo kuma, ay kat saan akas jay tinapasamak, ang di yumat ngamin ammo ti agsagana. Ay, anyat ararami din pare. Kitam lang arudin nga italtalik na ito'y balay. Damagan pa lang, mate. Apay akas sa pulang na italim akas ta. Kitam no saan ang maitayab iti bagyo, pare. Narigatain. Awan mo ti bagyon ka, pimanawsan. Ay, narigatan, pare. Naskay nga agsagana lata. Ala, tatabadong, nasaysaya at tay agsagana, ngam tay awan apulos panagsagana. Ngam sakpoy na kaya't may mga nakablaawan ni Clifford Pasqua. Tita Isabela, kan kada kayo amin na po, anayat adumdum nga agkalagiti drama ni. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Pagklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.